Ejo kuwa kane Perezida Donald Trump yakiriye mu biro bye Ministiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi. Aba bategetsi bombi basinye amasezerano y'ibijyanye n'ingufu n'ubwirinzi harimo n'inzira yo kugira ngo Ubuhinde bubone indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35. Perezida Donald Trump yavuze ko aya masezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhinde afatwa nk'intambwe y'amateka yo muri iki kinyejana cya 21 izatuma buri ruhande rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi birushaho gukomera. Aya masezerano afite aho ahuriye na gahunda ya Perezida Trump ijyanye no gusubiramo imisoro y'ibihugu byose bifite ubucuruzi bikorana na Amerika. Uretse guha Ubuhinde indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35, Perezida Donald Trump yavuze kandi ko guhera muri uyu mwaka Amerika igiye kongerera Ubuhinde miliyari nyinshi z'amadolari mu byo Amerika igurisha mu rwego rwa gisirikare. Ku ruhande rwa Ministiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabanje gusa nk'utera urwenya, avuga ko yiganye imvugo yabaye nk'ikirango cya Donald Trump yakunze gukoresha mu bihe byo kwiyamamaza agira ati "Make America Great Again." Aho Modi nawe yavuze ko yafashe iyi mvugo akayihinduramo "Make India Great Again." Ni nko kuvuga ngo twongere tugire Ubuhinde indashyikirwa. Ministiri w'intebe Modi yashimangiye ubufatanye mu bijyanye n'ingufu cyane cyane ku nganda ntoya z'ingufu za nucleaire no ku masezerano ajyanye n'iby'ingabo. Modi yagize ati "Iyo Amerika n'Ubuhinde bikoranye nibwo habaho ubufatanye bukomeye n'iterambere." Umubano w'aba bagabo bombi uzwiho kuba ari mwiza mu buryo busanzwe wabaye nk'uhungabanijwe n'itegeko rya Trump ryo gutangiza isuzuma ry'imisoro y'ibicuruzwa yakomojeho ubwo yari kumwe na Modi, avuga ko ari ugushaka kugabanya igihombo cy'ubucuruzi bw'igihe kirekire n'Ubuhinde. Abanyamakuru babajije abategetsi b'Ubuhinde icyo babona nk'impungenge baba batewe n'ibicuruzwa biva cyangwa byinjira mu Buhinde. Umwe asubiza ko ikiva mu nama yari irimo kuba ari indi ntambwe igana ku masezerano akomeye, ndetse ashimangira ko gahunda y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ihamye kandi ikomeje kwiyongera, ndetse hari icyizere cy'uko amasezerano nk'ayo azashyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa 2025. Abasesenguzi barimo uwitwa Daniel Maki ukora mu kigo cy'ubushakashatsi ku by'amahoro cya hano i Washington cyitwa US Institute of Peace bavuga ko Ubushinwa bufite uruhare runini mu biganiro byahuje abategetsi ba Amerika n'Ubuhinde. Undi musesenguzi akaba n'umuyobozi wo muri iki kigo cy'ubushakashatsi ariko gikorera muri Aziya y'Amajyepfo, Tamana Salikudin, yavuze ko ukuzamuka cyane kw'ibihugu bine Amerika, Ubuhinde, Ubuyapani na Australia bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka ubufatanye n'abafatanyabikorwa bo mu karere gaherereye ku nyanja ya Pasifika. Uyu yemeza ko ubu bufatanye ari ikintu ubuyobozi bwa Trump buhanze amaso cyane. Undi musesenguzi mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga Rick Rosso yavuze ko mu gihe Perezida Donald Trump yatangizaga igifatwa nk'intambara y'ubucuruzi ku isi, ku ruhande rw'Ubuhinde bwo bufite inyungu kurusha ibindi bihugu byinshi, kandi hakenewe kureba ko umubano hagati yabwo na Amerika ukomeza kuba mwiza. Narendra Modi ubwo yari hano i Washington DC yanabonanye n'umuherwe Elon Musk ubu ukorana na Perezida Trump mu kuzana impinduka muri guverinoma ya Amerika. Harris ishimwe, ijwi ry'Amerika.